Hatari, hatari, hatari. Tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko twibana none ku makuru arimo kuvugwa cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero twibanda ku ntambara irimo guhuza igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. No mutwe rero ufite byinshi urwanira twifuza kuza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, ariko kuri ubu ngubu icyo twifuza kukugezaho ni ikibazo gikomeye cyane cyabaye mu Rwanda, aho rero ubu Leta y'u Rwanda yamaze kuregwa ndetse na Perezida Kagame babareze mu rukiko mpuzamahanga. Turaje tubikubwire, si yo nkuru turi bwubakireho gusa, turavugana no ku mugabo witwa Sergeant Minani. We ni umugabo w'umusirikare w'imyaka 39 ndakeka. Uyu mugabo rero yafashwe nyuma yuko arashe abantu 5. Murabyibuka mu minsi yashize hari inkuru yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyafashe umugabo witwa Sergeant Minani Gervais warashe abantu 5 mu cyico bagapfa, amaze gushwana na nyirakabari bari barimo kunyweramo mu gicuku. Rero ikintu ndifuza kukubwira byinshi birimo biravugwa muri kano kanya, by'ibyo yatangaje byanatangaje abantu benshi bikanabasetsa. Rero ntujye kure y'inyekira amashusho yawe kugira ngo umenye byinshi byatangajwe. Si yo nkuru gusa, turaje tukubwire ko muri RDC mu ntambara irimo guhuza umutwe w'inyeshyamba we M23 cyangwa M23 wamaze gufata uduce twinshi cyane yafashe uyu munsi birumvikana, ariko nayo hari amakuru arimo gutangazwa avuga ko abasirikare bayo benshi bishwe abandi bagakomeretswa bikomeye. Rero nibe tuje kubabwira. Tudatinze reka tubabwire ko imirwano yongeye kubura muri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki 3 Ukuboza 2024 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati y'ingabo za leta ndetse n'inyeshyamba za M23. Iyi mirwano ivugwa mu duce twinshi two muri teritwari ya Masisi ndetse na Rubero, kuri axe ya Kasege Matembe, ukurikije amakuru y'ubuyobozi n'abashinzwe umutekano agera kuri Kivu Morning Post dukesha inkuru. Ni umunsi wa kabiri w'imirwano cyangwa se wikurikiranye w'imirwano mu majyepfo ya Rubero muri iki gitondo cyangwa se muri gicamunsi, nyuma y'imirwano yabaye kuri uyu wa mbere ushize, byari tariki 2 Ukuboza 2024 muri kariya gace. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko nyuma y'imirwano ikaze kuri uyu wa mbere kuri wa mbere ndetse no kuri wa kabiri, ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri birumvikana indi mirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifatanije na Wazalendo yongeye gusubukurwa muri Matembe. Amakuru amwe ava mu mboni z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye akorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikurikirana hafi iby'intambara, ivuga ko M23 yaba yigaruriye ahitwa Alimbongo, mu gihe ava ku ruhande rwa leta avuga ko bitandukanye n'ibirimo kuvugwa
n'abegereye M23 ari Mbongo yari ikomeje kugenzurwa na FARDC. Uruhande rwa leta rukomeza no kwigamba ruvuga ko M23 yatakaje abarwanyi bagera kuri 20 mu mirwano yo kuri uyu wa mbere ushize ndetse no kuri uyu wa kabiri, abandi barakomereka bikabije. Ni mu gihe bivuga ko inzira ya Matembe, Hutwe, Katwa, Musige na Kihu hose ubu harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu nkengero za Pinga hose M23 ikaba yongeye kuzamura imbaraga ndetse no kuzamura ibendera muri kariya gace, aho rero imirwano yabereye nk'uko imboni z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano byandikira hano mu Rwanda cyangwa byandikira muri RDC bibivuga. Ni hafi ya Bitende ku ruhande rw'iburyo, ahandi ni muri ville Bihendo, aho bivugwa ko aba FDLR batabaye bose bashiriye mu mugezi nk'uko birimo biragenda bivugwa, kuko imirwano yahinduye isura, bakaba barashwe bikomeye. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ku masaha ya saa 10 z'igitondo igisirikare cya leta nabo bifatanya bagabye ibitero bya rusange mu bice bituwe cyane muri Rubero, Matembe, Kibabi, Kinigi, Bufaransa no mu nkengero zaho, batibagiwe no gutera ibindiro bya M23. Ku yandi makuru twifuza kugezaho ni inkuru ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda na Perezida Paul Kagame mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ibashinja gukorera ibyaha ku butaka bwabo. Biteganije ko urwo rubanza ruzaba tariki 12 Gashyantare 2025. Ni urubanza rukurikira urwabaye tariki 26 Nzeri uyu mwaka, nyuma y'uko Kongo Kinshasa ireze u Rwanda mu rukiko rw'umuryango wa Afurika Iburasirazuba EAC ibushinja kugira uruhare mu mutekano muke uri muri Kivu y'Amajyaruguru. RDC mu rubanza rushya yareze u Rwanda n'umukuru w'igihugu ibi byaha byinshi birimo kuba rumaze ibinyacumi by'imyaka ruyishoza y'intambara, gusahura umutungo karemano, ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwicanyi. Minisitiri w'ubutabera wungirije wa RDC witwa Samuel Mbemba yavuze ko uru rubanza ari urwa gatatu igihugu cye cyareze mu Rwanda. Kinshasa mu minsi ishize yatangaje ko iteganya kurega u Rwanda n'umukuru w'igihugu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Ku yindi nkuru twifuza kubagezaho ni inkuru ivuga ko urukiko rwa gisirikare kuri uyu wa kabiri tariki 3 Ukuboza rwatangiye kuburanisha mu ruhame urubanza ruregwamo Sergeant Minani Gervais wo mu ngabo z'u Rwanda ukekwaho kwica arashe abantu 5. Umushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare yabwiye urukiko ko Serge Minani uregwa icyaha cy'ubwicanyi ku bushake, kwica bidategetswe n'umukuru no guhisha no kuzimiza intwaro ku bushake n'ibyaha uyu musirikare akekwaho gukorera irushyarara mu murenge wa Karambi, ari naho uregwa yatangiriye cyangwa se batangiye kumuburanishiriza. Ni urubanza rwitabiriwe n'abaturage benshi barimo nabo mu miryango y'abitabye Imana cyangwa se y'abanyakwigendera. Ku wa 13 Gushyingo nibwo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwemeje aya makuru ko bwataye muri yombi uyu musirikare. RDF mu itangazo yasohoye yavuze ko ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe n'ibyabaye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, aho Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39 akekwaho kurasa abantu 5 akabahitana mu rukerero ku itariki 13 Ugushyingo 2024. RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi irafata ingamba zikwiriye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF yaboneyeho kwihanganisha imiryango y'abiciwe ababo bari mu bihe by'agahinda.
mu masaa 7 z'ijoro zo kuri uwo munsi nibwo uriya musirikare yarashe bari abantu byari nyuma yo gushwana na nyiri akabari bari barimo kunyweramo. Kwendi makuru twaguteguriye